برز محمد حاجو انجام لجنه آورین سرکانی راست حسکی الگل من اگر کو از شاش نبم برز محمد زن باش از باورم افرو یک روژن هری خوشش بوده و به تایبتیش بوده از بحثت کم خلق سرکانی البته لیج بوده و لیج بو اوی لجنه کتتی داشت دست بکه و کار دکی از باورم روژه که گلک خوشه گلک کاریگره گلک بباندوره برز محمد جی هرج دما کو جسرکانی و هاتنه جزیره به تایبتی جی ببورینن العالی حسکی و قامشلو دبر دن این روجوای کردستانه بردوام دزوستانان دته بیرامن ادهاوینان دته بیرامن بردوام مبهور کار کریه بردوام آلیکار و پشتوان و پالپش بویه بو خلق خال سرکانی بردوام ایش و آزار و درد و کللوان و زحمتین کو خلق سرکانی دزوستانان دادنا و حریه دادگرمه دادنا و توزه ده هاجی هبو بردوام دنگی وامو براستی جی الوی داره گرکم دست خوشیه لتبکن ارکو واجب راسته ل او جیان جیره دوید حتی نکو تو بحثا ایش و آزار ملتی خوب کی برز محمد دم باش با من بحثا وگرا آورایم بکه افروت گرن روشوان دل سرکانیه به چه آوایی بیت نها گیهان سرکانیه بله دماتا و همو تماشاوان آوا تیوی خوش به مامسا سوریا سپاس جوته جوان گوتنه تی خوش هر دم تجی کلکا خلک می سرکانی بو هر دم تخواستی دنگ سرکانی دمدیا کودی ده حتی نی کسین به بسیار بگهینی وان سپاس کم لسیدن به خلک سرکانی جی از جبونا وگر سرکانی خلک می سرکانی جی وقت گفت ایرو روزه کی گله کی دیروکی جبونا ما وقت خلک سرکانی به تایبت اف روز 7 سال عمل بنده بود ایرو اف روش پیکات خونو خیال زاروکین ما دایکین ما پیکاتن کو ایرو رو با آوایی که خوش بشکش خلک می سرکانی و گریانا باجاری خو و حتی بریا عمل بیجن نیف ساعته که کروانگاهاشا باجار سرکانی و خلک ما این کناوا تخاده بون جه بون حتی ها تو استنگی به پیشبریوان در نکتیه کروان ما یکم مخواست که به هجماری که کم به راستش وقت عمجه پیکر بو 65 ناف هاتو بو تومار کردن و کروانه که ایرو بریکتی لسر عبد پراتکی 410 ناف بون وی رنگی هانی جی هنک ناف که مانی چه بون پرسکریت چه بون حتی ها خلق ما دو کروانه یکم هنک نطرسیه بو قالوا لویره هنک یمهین مالبات هنک ترس ما ترس گفان کردان دخن جبو وجه هنک نطرسیه بو نکان بو همو هجمار بری خواب بدانا سرکانی باشه مامۆستا محەممەد یعنی ئەزانم دەتخواست لەگەلوی کاروانی بچی پشتی چەند ساڵان تو سەرەکانی ببینی تو چەند یعنی بهەیەژان بوو کوتو بچی لێ بمخابنی و توێ جارێ نەچوو بەلکو جارێندن ئەس باوەرم تێکاری بە بچی هەستێتە چ بووی دەمی والله مامۆستا يعني صار برسيتا وصار هما ايش عن اسباسيجي ایرو من کروان دما بریکت خلک می سرکانی دگوت کاتیج بمرور ام دما تا پیشا خو ببینن ام هنه کی هز مرال بگلن لی مخابن گف هنه کی سرمجی هبون هر یعنی وصل هنه کاهین هنه کومن چقدر سرکانی هنه گفان مدخون به آوایی که چما بدنگ خلق سرکانی دکتورین جواکی دا یا راغانی دا مپار بکر لیش بو نام همان دلخوشی بو که دید خلق می سرکانی و گریا سرکانی امی هول بدن کروان پیش مده به چه آوایی جی به بدل وچد به امی دی ناو خلق خواه به خلق خواه را بری خواه بدن باجار سرکان راستی جی از گله که کیف خوشم ده خوشبو نامن و گله که باشتر با مامسه سوره دما که ارز سرکانی بو ماما میوانیده هەلبەتە دەمیژی تێ بمێوانم ماتێ کو دەبڕاوی مامۆستا محەممەد ئەگەر کو ئەس بێژم تە چەند بریا سەرەکانیە کردی تێ چ بێژی والله هجمار اگر هجمارك تيري بكره دناوا هجمارتنا دتنا اگر هجمارك با من ديار بكره ام شيء حمو زارقتي ما حمو بيراني ما يا هري سركه من هري زده من بيرا غورا كان فكريه قال لك الويدري أبحث سال تجورا دايكا خنديتيا ببورة من نزاني ببراستي
gelek bibûre. îro çavê wê rêya me bû dê mixabin. İnşallah min demekî nêz vegerme. يعني ev 7 sal dema ku tijûr hatiye birîn te nikarî bû rojekê biçî seredana gora dayika xwe bikey. îro hinek hevalê min çûn hevalê min çûn wêrekê hinek dîmenên gorêş me re rê kirin ez gelekî asîm. Tîjî dayikam yanî dayikî gelekî şîrîn e. Min digot sos min dabû eger kerwanê yekem biçe ez ê bi kerwanê xelkê xwe re biçim yekem cihê ku ez herim ez biçim ser gora dayika xwe ye. Lê mixabin her ev derfet şê nebû lê em ê hêvî jî qut nakin. İnşallah em ê di kerwanê xwe diyem de berê xwe bitmek. Gelek bibûre min anî bîrate lê bi rastî jî ez zanim yani dema ku ez behsa serêkaniyê dikim ez zanim xelkê serêkaniyê çend jê xerîbin, çend jê dûrin, çend dixwazin zû zû biçin li ser erd û mal û milkên xwe. Xwedê cihê bike bihişt inşallah her kesek ku bi taybetî li wê derewanê ku dûrin ji xelkên xwe ji gorên heskiriyên xwe xizm û kesûkarên xwe û nikarî bûn di dema 7 salan de bibînin. Lê Mamoste Mihemed dîmenek jî ez dê nûke bînim li ser şaşê dîmenê malekê ye te bi xwe jî belav kiribû te gotibû ev mala birayê min e. Çi mesela wî dîmenê bûye? Bo çi vî awayî ew mala wêran bûye? Rast e mamoste Süreyya me xelkê serêkanî hemû êjîtiye. Ev mal yek ji wan malên xelkê me Kurdê serêkaniyê ne. Ew birayê min e. Birayê min mezin e. Di şerê serêkaniya 2012 ew keşa xwe şehîd ketin. Ferê şehîd ketibûn. Qaşo li cem wan ev e yanî birayê min ne tevlî tu saziyan nebû 2012 zanî sazî û rêxistin û yanî em bibêjin YPG û YPJ jî tune bûn ku em bêjin. Ama vî rengî hanê mala birayê min bi temamî dizîne xerab kirine. برای میشه شهیده یعنی او کچه خواه به هفره ده 2012 ده به انجام ایریشا بالافر رژیم سوریه شهید کردن یعنی شده و خواه به اوناد بیشن همو کسی سر دست رژیم هاتنه کشتن اموان شهید من ام پیروز بین و مخابن به چه آوایی لهمبری مال برای من و نتنه مال برای من همو مال جداجی یعنی آن من یا من بخواه مال من تمامی طایرجی لی خصیه و به تمامی را کنه خراب کنه لیچ ما مرو مطمئن منه که قاشو آوانم خوشی بیشن این کد فرو که رژیم سوری ده شهید بونه امانو که شهید بین جیوان پیروزه لی مخابن چه آوایجی هویتی آوان دخانی برای مده هات دیته باش دروژن بیش ده بردام ام ده الگلوه ادناوا دیفشونو بردامیا و گراندنا اوارین سرکانی هویدارم کو دستبیکه که خیره به دستبیکه که خوشیه به آودان کرنا وی باجار جوان به ام دائما جیجت بیشن واشوکانی گلکستان خوشی سر هنه براستی انشالله بخیر و خوشی روشه که جوجا جوا کوچا مسوز دایم بچن عفرین ام بین سردان سرکانی جی بکن گرسپی و حمود دورندین نین کردی براستی جی گلک سپاس برز محمد سپاسیاتت کن گلک سپاس بردوام ام لسر خاطین الگلک محمد جبر کو براستی جی گلک علی کارد گل حمید از گندینی ران کانتینه کدنگی خلک سرکانی بکینه هر بجی سپاس کم ببورجی مبتگیری بکر گلک ببوره گلک سپاس همه کیف خوش دم تو به روجاوا و سردان سرکانی بکش بو مسر بلندیه که گلک نزنه گلک سپاس کم هر بجین خیر خوشی بگره